A strip vikend u Mostaru, deveta umjetnost, okupila je brojne ljubitelje stripa i crtanja. Želja im je afirmisati i promijeniti položaj stripa koji je trenutno nepravedno marginalizovan. Svi su iznenađeni velikim brojem, rekli bismo, stripofila na prvom Mostarskom strip festivalu. Nepravedno marginaliziran, stripu se u Mostaru i Hercegovini ovim vraća mjesto koje zaslužuje. Strip nije samo hobi, nego i strast i u svijetu jako priznata umjetnost, ali i stil života. Strip izdavaštvo je jako važno i čak se može staviti u rang izdavaštva knjiga i svega ostaloga. To su ozbiljna štiva, ozbiljna deveta umjetnost, gdje strip albumi koštaju po 20, 30, 40 eura. Roditelji vode djecu sa sobom na ovakva događanja, kupuju im stripove, imaju stripove koji su prilagođeni za mlađi uzrast i strip se jako puno koristi u obrazovnom procesu, što kod nas nije slučaj. Strip radionice, predstavljanje izdanja, tribine, burza stripova i izložba, sve to očekuje danas i sutra ljubitelje stripa u Mostaru. Ja sam presretan što se to dešava, evo upoznao sam jako kvalitetnih crtača ovdje i ljudi koje znam još od prije. I ono što me iznenadilo da ima jako puno fanova stripa. Organizatori vjeruju kako ovo neće biti posljednji strip vikend festival u Mostaru i Hercegovini, koja je dokazala da ima jaku ekipu strip fanova, ali i crtača te kolekcionara koji znaju pravu vrijednost te umjetnosti. I u nastavku Federacije Plus o strip kulturi na ovim prostorima u našem IT centru u Mostaru je Dubravko Šimić, predsjednik udruženja Mostrim, a u Sarajevu Almir Šehalić, vlasnik striparnice. Gospodo, dobra vam večer i dobrodošli u Federaciju Plus. Dobro večer, hvala na pozivu. Dobro večer, hvala na pozivu. Hvala vama. Gospodine Šimić, evo Mostar je domaćin velikog strip događaja. Hoćete li uspjeti na velika vrata uvesti strip kao umjetnost u grad na Neretvi? Odnosno, može li ovaj festival postati tradicionalan i afirmisati strip kako bi ovdje postao dovoljno popularan koliko je u regionu? Pa evo, ja već sada mogu reći da smo mi uspjeli sa ovim prvim mostarskim strip vikendom, budući da smo odazivom publike više nego zadovoljni. Nismo se nadali toliko je posjeti čak i nekih eminentnih ljudi tipa izdavača, izdavačkih kuća koje rade stripove u Hrvatskoj, kao što su Ludensi i Libelus. Imali smo ljude koji su organizirali neke druge festivale, došli nas podržati za naš prvi festival. To je ekipa iz Herceg Novog, to je ekipa sa poznatog festivala stripa u Makarskoj. I evo, doveli smo za prvi put 4 velika autora i privukli smo dovoljan broj ljudi da možemo reći da će ovo postati tradicija u gradu na Neretvi. Gospodine Šehaliću, prema iskustvima iz vaše striparnice, koliko su djeca zainteresovana za čitanje stripa, koliko uopće imate redovnih čitalaca i da li je strip izdavaštvo danas luksuz? Pa evo već je nepunih 5 godina kako striparnica egzistira skupa sa našom izdavačkom kućom. Svakim danom, posebno zadnje neke 3-4 godine, sve više djece koja dolaze u striparnicu. To su djeca koja su u školi od svojih drugara vidjele stripove po prvi put i dolaze tražeći nešto da im preporučimo da čitaju, ili su od roditelja, mlađe generacije roditelja naslijedili jednostavno volju, želju, ljubav za stripovima. Mislim da eto, otprilike nekih 7-8 godina je ta neka strip scena u Bosni i Hercegovini na dobrom putu da se razvije na recimo neke staze stare slave kao što je bilo pre nekih 20 godina. I evo, da li je strip danas umjetnost, odnosno luksuz, umjetnost jeste, luksuz. Da li je luksuz? Nažalost, za veliku većinu ljudi u Bosni i Hercegovini jeste. Stripovi su pa i kioski izdanja kao neka najjeftinija varijanta su nažalost skupi za standard. Mi smo shodno tome pokušali, evo već neke 4 godine, omogućavamo besplatnu razmjenu stripova baš za djecu koja žele čitati, a ne mogu priuštiti tako često strip sebi. Upravo to je sjajno, ali evo ostanite sa nama. Istraživali smo zašto je strip koristan za djecu i zašto se u zemljama regije mnogo više izdvaja za stripove nego kod nas. Crtanje stripova može biti unosan posao, a to najbolje znaju strip crtači iz naše zemlje koji rade za neke od najpoznatijih svjetskih izdavača stripova. Strip je sjajan medij za i stvaranje jer je tako jednostavan, a i za korištenje jer svi se nekom zgodom sretnemo sa stripom. Mislim da od male djece kojima daju prave stripove do odraslih koji čitaju uputstvo kako, ne znam, sastaviti mikser, taj niz sličica mogu pročitati i zbog toga je strip sjajan medij za široke narodne mase.
U vremenu novih tehnologija, nove generacije nisu toliki zaljubljenici u strip kakvi su nekad bili njihovi roditelji. U regionu ima mnogo više striparnica nego u našoj zemlji, ali upornošću istinskih zaljubljenika strip opstaje i u Bosni i Hercegovini. Nažalost, sada je to izdavaštvo u tako malom broju i sve se manje strip generalno proizvodi na našim prostorima, tako da je to rijetkost. Strip može biti odlično nastavno sredstvo. Veoma je koristan u obrazovanju, a na časovima bosanskog jezika se redovno obrađuje upravo zbog toga što je zanimljiv učenicima. U nastavi bosanskog jezika i književnosti strip je interesantan zbog toga što je to medij koji kombinira sliku i tekst. I onda može se koristiti u nekim nižim razredima za prepričavanje nekih događaja pomoću slika ili jednostavno za učenje nekih manje složenih riječi. U nekim višim razredima može biti jako koristan za razvoj kreativnosti kod djece. Iako su trenutno na početku formiranja zbirke strip naslova, Biblioteka Sarajeva ima u planu vremenom nastaviti praksu obogaćivanja te zbirke novim naslovima u skladu sa željama i potrebama korisnika. Da bi bio dostupan, neophodno je strip prevesti i uskladiti sa standardima bosanskog jezika. Imate situaciju da su mnogi ti prevodioci koji su uglavnom bili u Srbiji i u Hrvatskoj, ne toliko u Bosni i Hercegovini, ostali upamćeni po tim svojim prijevodima originalnim, stvari koje su možda nisu bile toliko uopće ni smiješne u originalu, ko što su ih oni preveli, koje postale su poznatije kod nas nego u državama iz kojih vuku porijeklo. Nove generacije zaljubljenika u umjetnost stripa čekaju na superjunake svoga vremena koji će nastaviti tradiciju dobrih priča i crteža. Gospodine Šimiću, evo kakva je uloga stripa u obrazovanju mladih generacija? Pa, nažalost, jako je sada mala ta prisutnost stripa, pogotovo kroz škole. Mi se nadamo da će naša inicijativa povodom organiziranja ovoga strip vikenda uroditi plodom, a to je da privučemo neki mlađi broj, mlađu generaciju prije svega da se uputi u strip i da čita strip. A shodno tome mislim da će s vremenom bilo bi jako zgodno kad bi se barem dio stripova i sproveo u lektire. Mislim da bi to djeci bilo jako zanimljivo. Kao što su u prilogu rekli, znači strip je prije svega i slika i riječ i mislim da bi to djeci bilo itekako zanimljivo, ali treba im dati priliku da to vide. Mislimo da ovakva događanja upravo idu u tome smjeru i da ovakve događanja treba što više. Mi ćemo iduće godine ispred udruge Moj strip početi raditi neke radionice po školama koje će rezultirati nekim natječajem za izradu stripa i kulminiralo bi sve to jednom nagradom koju bi uručili na, nadamo se, drugom mostarskom strip vikendu. Evo, gospodine Šehaliću, na vašu inicijativu strip će od nove godine biti sastavni dio ponude u bibliotekama, ali evo, koliko ima mladih autora, strip umjetnika u našoj zemlji? Pa, strip autora ima možda nekih 20-ak, s tim da je možda nekih 5 do 7 autora koji su profilirali, koji su izrasli, koji jednostavno crtaju za neke evropske izdavače. Mislim da svakim danom Most strip, znači festival stripova koji se danas dešava u Mostaru je nešto savršeno što se dešava uopšte za strip scenu. Mislim da ovakvim projektima definitivno će se pojavljivati i više strip crtača, strip scenarista, pa i običnih entuzijasta ili jednostavno ljubitelja čitanja stripova. Pa evo već kad smo kod tog entuzijazma, pa onda otkud toliki entuzijazam i ljubav prema stripu i u kojoj mjeri mladi ljudi imaju naviku čitanja štampanih izdanja ili se možda više čitaju ova elektronska? Pa entuzijazam je vjerojatno iz djetinjstva, kombinacijom nekog životnog iskustva i svega što se dešavalo. Mislim da ono kako je strip smatran ili shvatan prije nekih 30 godina nekim šundom za čitanje, što je zapravo bilo notorna laž, strip je zapravo nešto što je neophodno posebno predškolskim i školskim generacijama djece za njihov razvoj, za naviku čitanja, za razvoj mašte kod djece i za ono što je najbitnije danas nama što je neophodno u društvu je ta razlika između dobra i zla, jer svaki strip se u suštini zasniva na tome. Izvinite, samo zadnje pitanje. Ništa, evo nastavit ćemo razgovor. Gospodine Šimiću, kao što smo vidjeli iz priloga, mnogo je strip umjetnika koji rade za evropsko i američko tržište. Evo, vjerujete li da će doći vrijeme kada će stripovi ravnopravno sa knjigama stajati na policama u školskim bibliotekama i učionicama?
Pa mi se iskreno nadamo tome. Međutim, veliki je to put nas očekuje da bi uspjeli ljude uvjeriti da strip nije šund, da strip nije jeftina zabava kao što je to se prezentira u javnosti. Dosta ljudi se stidi danas reći da čita stripove ili da ga uopće to zanima. Evo, mi smo imali prilike na ovom prvom mostarskom strip vikendu vidjeti neke ljude koje znamo iz viđenja, ali uopće nismo imali pojma da to uzimaju, da to čitaju, dok se evo nije nešto organiziralo, pokrenulo, da ljudi vide da nisu sami, da se to dešava, da je to normalna stvar i da bi to trebalo svojoj djeci ostaviti u nasljeđe, naučiti da se strip čita. Jedino tako strip može opstati. S našom generacijom ovo će ići lagano kao izumiranju, jer tehnologije nove napredne su. Djeca samo čitaju na tabletima, na telefonima, na kompjuterima. Vrlo je teško nekoga ubijeti da se kroz strip može dobro zabaviti, prije svega dobro naučiti, jer današnji stripovi zahtijevaju veliko istraživanje, pripremu, manje se oslanjaju na neku maštu što je prije bilo, prije 20-30 godina. Danas su ti stripovi, kao i svaka umjetnost, se razvila, ima različitih žanrova, za svakog ponešto. Mislimo da koji god danas bio u Mostaru i vidio na burzi stripa koju smo ponudu imali, šta smo sve imali od izdavača, da su ostali malo zatečeni jer uopće nisu znali. Ostali su pri svome stajalištu da je strip kao prije 30 godina, da je to jedno jeftino izdanje na lošem papiru, loše prevedeno, otisnuto, što smo nažalost imali tada. Današnja ta izdanja, to su kolekcionarska izdanja, vrhunski opremljena. Mislimo da bi tipa biblioteke koje uzimaju ova izdanja i tipa čitaonice neke slobodne gdje bi se mogla ta izdanja posuditi jer su poprilično skupa, bila pravi pogodak za sve generacije koje to ne mogu pročitati, da kupuju, nego da mogu posuditi pa vratiti. Mi ispred udruge planiramo imati jedan štand koji će biti slobodan za svakoga ako želi da pročita, da strip vrati, da malo širimo malo ljude, da vidimo koliko nas u biti ima. Ima, ona jedna kaže, malo nas je, ali nas ima. Gospodine Šimiću, hvala vam. Evo, gospodine Šehaliću, dolaze li sve generacije u striparnicu? Dolaze zaista. Prvu godinu kad smo otvorili striparnicu imali smo iznenađujuće akademika od preko 90 godina koji je bio zaljubljenik stripa i koji je veliki kolekcionar stripa. Znači, doslovno djeca od 5-6 godina koji su zaluđeni sa slikama, prevashodno, i sve ostale generacije. Mijenja se interesovanje i vrsta stripova, naravno, kroz generacije koje čitaju. To možda više nije Zagor, iako je on najprodavaniji, popularniji još uvijek. Dolaze možda mange ili američki stripovi, ali veliko interesovanje svakim danom, sve više. Gospodo, hvala vam na gostovanju. Hvala vam najviše.